polasa ye ke ile a beile ya nngwe tša tše kgolokgolo tše di tšweletšago dienywa tše dinamune mo nageng pele iphušama e bušeditšwe go beng mabu ba go feta sekete mme go a kgethwa bjatladi Communal Property Association go e laola bjale beng le mokgahlo wa Zebediela Citrus Farm ba latofatša balaodi ka gore ba ikhola ka tšhelete ya polasa. Maloko ka kgwedi ba fiwa less than 16 rand. Mola ba ileng boetapele ba rena ba kepa tšhelete ya bjatladi ka mokgwa bona ba nyakang ka gona. Ba aga dintlo tše dikgolokgolo ba bang ba rekile di-double cab ba reketše di-double cab tša 450,000 rand. Bangwe ba beng mabu bao ba reng ba belegetšwe le go golela mo polaseng pele ba tlošwa ke mmušo wa apartheid ba kwa bohloko go bona polasa e le seemong se. Ge ke robetša ka roba le boroko my elder brother mo tlhokofetse ka pele botlhoko bolele ke pelo ka baka la ntwa ka mo. Bahlankedi ba bjatladi CPA ga ba gona kopanong ka fao ga wa tšewa diphetho tšeo di tlamago. Diphetho tšeo di tšeang o swantše go ba wena le more than a third ya batho ba leng di-members and we were not there. Ga ba gare modulasetilo wa CPA Tumi Mokoena yo feme ya gagwe ya molao e jelego ka 2019 o ganne go ntša sa mafahleng.